Pozdrav dragi pratioci. Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz, dvoje ličnosti koji su godinama gradili svoj imidž u svetu realitija, sada su u centru pažnje zbog iznenadnog prekida prijateljstva. Ono što je počelo kao nevin flert, završilo se neočekivano, kada je Anđela odlučila da više ne želi da ima bilo kakav kontakt sa Gastozom. Pitanje je, šta je dovelo do ove dramatične odluke i da li je zaista moguće da je sve prekinuto zbog jedne svađe oko podrške trećoj osobi? Anđela i Gastoz su već neko vrijeme privlačili pažnju publike zbog svog posebnog odnosa, koji je često izgledao kao nešto više od prijateljstva. Ipak, sve se promenilo u toku jedne od emisija kada je Gastoz stao u odbranu druge učesnice, Ene, umjesto da podrži Anđelu u njenom sukobu sa prijateljem Ša. Za Anđelu je to bilo prelomno, kako je sama rekla, ona već mjesecima trpi uvrede od Ša, a Gastoz nikada nije osjetio potrebu da stane na njenu stranu. To je, za nju, bio znak da njihov odnos nema budućnost. Anđela je jasno dala do znanja da je za nju sve gotovo i da Gastoz više nije deo njenog života. Njen stav je bio čvrst, sa mnom više neće provoditi vrijeme i družiti se. U toj sam fazi da mi je jedna greška kraj. Ova izjava je izazvala šok kod gledalaca, ali i kod voditeljke Ivane Šopić, koja je upitala zašto je Anđela toliko oštra prema Gastozu zbog jednog incidenta. Anđela je objasnila da osjeća da Gastoz nikada nije ukazao poštovanje prema njoj i da je ovo posljednji znak da njihova prijateljstvo ne može da se nastavi. S druge strane, Gastoz je pokušao da smiri situaciju, ali njegove reči nisu uspjele da ublaže Anđelin gnev. On je izjavio da se neće mešati u njen odnos sa Ša i da mu je svejedno da li će nastaviti da komuniciraju ili ne. Njegova reakcija, mada mirna, pokazala je da nije shvatio zašto je Anđela toliko povređena i da, umjesto da reše problem, njih dvoje sada stoje na suprotnim stranama. Ovo što je malo pre rekla uopšte nije na mestu, rekao je Gastoz, ukazujući da ne razume zašto je njihov odnos došao do ovog trenutka. Ono što je jasno jeste da je Anđela dugo trpela frustraciju zbog Gastozovog ponašanja. Njena izjava da postoji nešto u njemu, taj odbrambeni mehanizam, ali ga nije pokazao pre meni, ukazuje na dublji problem koji možda leži u njihovoj komunikaciji i razumevanju jedno drugog. Iako Gastoz tvrdi da Ena nije važna u ovoj priči, Anđela osjeća da je Gastoz više bio sklon da brani druge nego da podrži nju. Za sada je izvesno da je Anđela odlučila da se distancira od Gastoza, ali ostaje pitanje da li će ova odluka biti konačna. U svetu realitija odnosi se često menjaju iz dana u dan i ono što je danas kraj, sutra može biti početak nove priče. Međutim, sudeći po Anđelinim rečima, ona je čvrsta u svom stavu da više ne želi da ima bilo kakav kontakt sa Gastozom, što ostavlja gledaoce u iščekivanju da vide kako će se ovo okončati. Šta vi mislite o ovom razvoju događaja? Da li je Anđela donela ispravnu odluku ili je mogla da pruži Gastozu još jednu šansu? Napišite nam vaše mišljenje u komentarima, zapratite nas za najnovije vesti i ne zaboravite da lajkujete ovaj video.